Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke lapha ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumali nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Udaba kulese lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke o-MK-ke sethumile-ke isithembiso-ke laphana-ke kuZuma-ke ngokuzokwenzeka-ke mhla ka-15 Disemba laphana-ke be-celebrate-ke i-1 yena-ke laphana-ke i-MK yasungulwa-ke laphana-ke eMoses Mabhida-ke. Lana ngiphethe-ke inkulumo-ke kababa-ke uWillies Mchunu-ke noSithembiso Khomo-ke laphana-ke owaziwa kwi-MK wekhankasela-ke kakhulu-ke. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi ngininguzwe ngaphandle nje udlala-ke ividiyo-ke uyizwele wena ukuthi-ke bathini. Ngicela lapha emsizweni ividiyo nginama-comment section ngifushe uvo lakho ukuthi na-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke osuwenze kulungile-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe akubizi imali khona nje ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke ikhasi-ke leli-ke. Nayo-ke ividiyo-ke awuyithokozele. TikTok nolandela umkhonto wesizwe ku-TikTok uzokwazi ukuthi ngomhla ka-16 kuDisemba 2023 umongameli wethu emkhontweni wesizwe walontsha umkhonto wesizwe le eSoweto la ayekade eyobeka khona ukuthi sekuqalwe uhlelo olusha lwenhlangano yezepolitiki entsha okuwumkhonto wesizwe party 16 December. Waphinda futhi wathi nangabe seliyokhethweni inhlangano esefuna ukwenza imanifesto yomkhonto wesizwe-ke yayibizwa nge-People's Mandate. Leyo People's Mandate yatholakala e-Orlando Stadium la kwakugcwele kunyinyitheka khona. Wonke umuntu owayelapho e-Orlando Stadium uyazi nababelandela bengekho khona. Uthe noma ngiyaxolisa impela kubalaleli balolu hlelo nalaba abaparticipate kulona. Mina ngingabona ukuthi cha sikukhulule nawe khona kuzokhululeka nami. Kulungile bamacingwane angeke ngidedele okwamanje nami ngivale ngoba lelizwe cha impela libi kakhulu kumina sophinde sihlele kahle futhi isikhathi kahle nawe babunesikhathi kahle siphinde sibuye ngoba baningi abantu abakhona baningi abantu abafuna ukubeka izinto abangayibeka ukuze sikwazi ukuya phambili baba. Ngiyabonga kakhulu baba. Niqhubeke njalo nime njalo nje ngiyozwa ngawe thina nawe soxoxa sihlanganise. Thank you. Kulungile ngiyabonga kakhulu bamacingwane. Ngiyabonga nje kakhulu baba. Usikhonzela kakhulu nakubaba bandla. Umtshele ubaba ukuthi siyathembisa ukuthi iMabhida iyobe igcwele ngale. Sengiyomtshela loyo myalezo kuyimanje siyabonga. Yebo siyabonga kakhulu baba. TikTokers nonke niphile ma-TikTokers. Siyabonga nje kakhulu baba, siyabonga nje kakhulu. Thank you. Yebo, thank baba. Ngane zakwethu sengishawa imvula izulu libi ngane zakwethu.